Maya payabak po, brothers and sisters. Yabe tala king misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Freddy and Ferla Pacho, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny, Joseph and Maro Pacho, Blessy, Mira Canlas, Henry and Lovely Canlas, Yuela Canlas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Cesar Manluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Mr. and Mrs. Ponciano, Pamintuan and family, Clarice Tolentino, Janilien Sabado, Helen Sabado, Jose Sabado, Eloisa Basco and family, Bridget Basco, Santiago Manuel and family, Ira Joyce Conanan and family, Lydia Balingit, Ramon Yumul and family, Enriquez and Tanueco family, Rex and Frida Villanueva, Lisa Aquino, Erwin Dunca, Manny and Janet Dunca. For the paraking birthday ng Rogie Enriquez. Paraking kapag nasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Eileen Manaloto Liano, Car Joshua Malit, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Ann Tanueco, Joanna Santos, Arthur Wilkerson, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dison and family, Eloisa Basco, Bridget Basco, Mark and Rowena Nano Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Abel Tanueco, Raymond Arcilia, Myla Malonzo and family, Alice Eugenio, May Sonido and family, Vicky Aguilar and family, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Corazon Cuellar and family, Charity Bodog. Paraking malagwang kapaldananda, Joanna Malbug, Abel Tanueco, Freddy Pacho Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Vernice Canta, Olive Basco, Gloria Dayrit Capuno, William Aguilar, Jamie Ann Pino, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Bobby Gibbs, Elizabeth Cabrera, Israel Reyes. Paraking Kaladwada, Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili,
Consuelo Dorado, Renato Catangal, Jorel Palacio, Rosario Dizon, Dante Dorado, Benaventura Dorado Sr., Chimbing Yu, Rupino Santos, Africa Malyari, Norberto Agnas, Norma Agnas, Luper Agnas, Lipoldo Pamintuan, Sadora Infante, Seriaco Infante, Teresita Huanta, Alexander Huanta, Leonila Santos, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Chanel Cassidy Fernandez, Efren Enriquez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino Masaji Yoshida, Sinaida Hiosa, Sigfredo Pascual, Romel Nava, Aurelia Bantug, Roger Capati, Bong Dungka, Bona Mercado, Fol Dungka, Elena Apostol. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginu. Ing magmisa tamo po ngeni, Reverend Father Jonathan Bartolome. Poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka Tanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi kaning banal na misteryo. Iya kastangen ni miyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Dios sa mayupayang tutu. at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang Anghelang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, inubog mo kami king sarili mong wangis at ing anak mo tinggap na yung kamatayan para king kaya kaming kaligtasan. Saupan mo king magbante king pamanalangin kilog ding sablang oras. Timawa kaya sana king kasalanan po tang lakwan mine iting yatu at makapagtamasa kami
king kapayapan kambemu manggaman kapilan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo ang mabibye at magari, kambemu at ning Espiritu Santo, metumo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Siyam yang pulot siya mabanua i Abram, inyang pepakit ya keya ing Gino. Nga na keya, ako ing Diyos ang mayupaya, mamintu ka kanako at mibiye kang alang dungis. Gawa kong kasunduan keka at emula abilang-bilang, ding maging lahi mo. Migsa ka biyaya, Abram. Migsalitaya pa ing Diyos nga na. Oy ning kasunduan kukeka. Magingig para ka ring dakal abansa. Era na ka sa ausan pang Abram. Nune, Abraham. Uling gewara kang igpara, ding dakal abansa. Dinandakang dakalalahi, maging bansa lareti, at lunto ari karela. Tuparan kay tingkasunduan ko keka, at pati na karing maging lahi mo, king daratang apanaon. Alayang kawakasan iting kasuduan, maging Diyos mo ko, at maging Diyos dako mo naman, ding maging lahi, asalisi keka. Ibiya ko keka at karing lahi mong sasalisi, ing labwad nung nuka manuknangan ngeni. Ing mabilog ng labwad ning Kanaan, bilang pibandyan mo, king kapilan paman, at ako maging Diyos dako. Nga na paning Diyos kang Abram, tuparan me at ding manglayi mo, ing kasunduan. Oy ni ing kasunduan, asukat yung tuparan. Ika at ding lahi mong lalaki, sukat lang masirkumsisyon. Nga na pang sinabi ng Diyos kang Abraham, emo ni ausan pang Saray, ing asawa mo, ausan meng Sara, manibat ngeni. Panuanan ke at dinanda kang anak alalaki, king kapamilatana. Panuanan kaya naman, maging indure ding bansa at maging ari, karing apuna. Migsakabiyay Abraham, king Gabun, dapot mi pakayliya, at nga nang sinabi, king Lubna, mi kaya nakyapawari, ing lalaking dinalan abanwatwa, makapanang nakyapawari isara, asyam nem pulong banwa, nga nang Abraham king Diyos, Ismael namo ing luguran nyo, at gawang talapagmana ko. Pekibat ning Diyos, malyari, ibayit nening asawa mong Isara, ing anak mong lalaki, at ausan meng isahak, at makikasundo ko kaya, angga kingalanganga, at karinglahi ng sasalisi, kaya. Ibiya ko ingadwan mo para kang Ismael. Panuanan ke, dinan keng pibandyan, at parakalan kula ring lahi na. Maging tatare ding 12 prinsipi, at maging tatane ning meto nga bansang maragul. Dapat tuparan ke kang isahak, ing kasunduan ko. Ibait neng Sara, ing anak king tuto king banua. Inyang mayari neng mekipagsalita, ing Diyos kang Abraham. Likwane, i Abraham. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Makanyang ipala, intaw mamin tu, King Ginoo. Makanyanyang mipala, ing taong mamintu, King Ginoo. Mapalad la rin taong mamin tu, King Ginoo, at mabibiye at tutupad ka rin kayang kautusan.
Mga biyahe niya king bunga na ning pipagalan mo, maging masaya ka at minawa ka di. Makanya niyang mipala, ing taong maminto, king Ginoo. King pibale-bale mo, inke kang asawa, mga riya king ubas ang mabunga, ang makapadurot king kang dulang, ding anak mo, mga rilang sa giwang olibong tanaman. Makanya niyang mipala, ing taong maminto, king Ginoo. Makanya niyang ipala, intaw maminto, king Ginoo. Ing Ginoo, bendisyonan na ka sa manibat king Siyon. Akit mo sanang minawa, ing kabiyayan, king kekaba nimbiye mo. Makanya niyang mipala, ing taong maminto, king Ginoo. Parangalantaya, ing mayap abalita. Sopan mo kung kakulang ay tindiyan, ding kekang kautusan, at ding dapat mong pagmumulalan, kakong pibula-bulayan. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kukuldas siya king bundok i Jesus. Tikyan dering tutong dakal a tao. Linapit siya kaya ing metong leproso. Siniklodya king arapana at nga na Ginoo nung buri mo apakayap mo ko. Tigil na yung Jesus ing leproso at nga na buriko kumayap ka. Kanita mo rin, kinayap ya ing lepra. Nga ng Jesus kaya, tandanan mo, mo sasabihan iti kenuman, nune munta kang ni king saserdote at ipresentamin kaya kang sarili kaya. Kaya ba't idaon me ing ayin na yutos ng Moises bilang katunayan karing tao, king ika, mayap na ka. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya babak po kaya kayo. Kumusta na po? Kwento. Minsan po sa isang clinic, may isang pasyenteng maganda na lumapit sa doktor. Sabi, Dok, pwede po bang magpa-check up? Anong diferensya? Dok, kasi po, inuubo po ako. Inuubo ka? Pasok ka sa kwartong yan, magtanggal ka na ng damit, tapos mahiga ka sa kama. Ay, Dok, ubo lang po. Magtatanggal pa ako ng damit para ma-check up kita na mabuti. Gawin mo na. Pumasok itong pasyente. Yung kalawang pasyente, Diyos ko, mukhang beauty queen. Tapos sabi niya, Dok, magpapacheck up po ako. Ano yung diferensya? Sinisipon po kasi ako. Sinisipon ka? Pumasok ka sa kwarto. Tanggalin mo yung damit mo, tapos mahiga ka na. Dok, kailangan po ba yung gawin yon? Para ma-check up kita na mabuti. Sige po. At pumasok yung babae. Yung katlong pasyente, yung matanda, sabi niya, Dok, pwede bang magpa-check up? Sabi, Lola, ano pong diferensya? Inuubot, sinisipon ako Ano, papasok na ako, tapos tanggalin ko na yung damit ko? Hindi, Lola naman. Inhale, exhale lang tayo. Di ba may discrimination? Parang pinipili lang kung sinong gusto. Ako, palagay ko yun yung naranasan nung
lepra, itang leper king gospel. Baka pumunta na dun sa iba't ibang mga doktor, pero may mga doktor na tinanggihan siya. Or baka nagpapatulong din siya sa mga kaibigan niya, pero at in time na, ay, busy ko, at ikong gawan, pasaop nakakaring aliwa, siguro paulit-ulit na ng aranasan nita. Bakit? Kasi nang may binyan chance na akatab mo na yung ginuta mo, balo na apakayap ni. Sabi na, pwede pong pasawop, pwede pong ulwan nyo ko. Ay, pero, nung bisa kayo mo po, eto ko pupilitan. Kita pang statement ay ito. Panamdaman mo na nakalembes may reject ing taong ini. Pero yung ginutam sabi na, sige, buri ko, kumayap ka, at pepakayap ni iting tao. Siguro makarelate tamo. Kasi atin na rin times na makanitay mo rin malilyare. Itang tatanggian da ka tamo. Or ningkay mga kula pero eda naman panindigan. Balo tamo rin aliwan tao, agyuda naman. Pero ningkay eda buring ibye itang saup na kailangan. Ini po yung sabihan ko, may apilit ing taong bisa. Nakatso kami po seminaryo, ningkay po ati kaming kamulangan. Atin pong time na patsiyamamangan kami, 4 kami kin table. Marakala pong tables mga yan. Okay, but, siyempre po, mo naman naabot ngan. Ngayon, pwedeng pakiabot, nung naman tang kailangan mo. Ningkay po, at kaya nitang pitsil, at ka rin, pwedeng pakiabot yung pitsil. Ningkay po, king kamulangan da rin kaya biya may seminarista, sabi niya, kaya abot. O, lamin mo, kaya abot o. Tsuya ko mo yan, O, may stretching gamat mo. Oo, kaya mo na abot o. Balo mo na kanita, bisa. O kaya pa tipong mamangan. Ningkay po pa mamangan, di ba manyad? Ay, dyan na. Patsya po bisa mamaya, nang gawa na, pandilatan. O, bisa ka pa. Yan. Gagawan niyo po ita. Di ba nang anak mo kanita rin gagawan? At di nga liwa po, itang patsya mamangan naman yan, uling balo na naman natin manyabad Kapag patsya makalawi naman yan, bisa kayo? Bisa kayo? Bisa kayo? Di nanda kayo. Pero, itang astana ibugani kaya ka, manyad ka pa? Ay, Diyos ko, wali, Kaya mamiya ka, itang lawos king lug mo. Itang yan mo na, nakakailangan pilitan pa. Sabi ko, deng tao nga bisa, mo man apilit talaga. Ala ka man agawa. Adyang king parokya, neng patseti pong kailangan gawan natin projects. Kapag pipresent tayo man ita, ing kukutang agyu yung gawan. Ay, agyu niya po. Pero yung kakadwa, buri yung gawan. Kasi, andyang agyu yung gawan, nung yade buring gawan, pumagawa ita. Diba? Andyang ikayo. Andyang agyuye, pero eko bisa, alang malyari. Sabi dapin, king taong bisa, mas kinanong paralan, o pa magpursigi, sapat. King taong bisa, atin mong ating akarapat. Atin yung excuse, ing metong nga taong bisa. Pero, king taong bisa, ka mag-adwang salita. Makanyan mo naman po king apong Ginoo. Yung lugod na para kaya katamo, parati ng bibye. Pero tsukya katamo, nung tanggapan tamo o ali. Nakatamo pilitan ng Diyos. If you want to love Him back or reject Him, at tsukya kayan. Nung i-reject tamo yung lugod na ng apong Ginoo, tinangagawa, ali, paborin nakatamo mo. Hindi niya tayo pipilitin. Hindi niya ipoprogram yung isip natin at puso natin. Sasabihan na ng Diyos kaya katamo, ning bisa ka mo, luguran niyo ko. Nung bisa kayo, tukyan niyo ko. Nung ali, wala akong agawa. Makaniyan niya po kalugod ing Diyos kaya katamo. Andiyan pang paulit-ulit tayang lilele. Nanakataman mo paparusan. Andiyan itam bisa maminto, alayaman akarapat. Maski ngayon ala naman nakarapating Diyos, king panagkat na kiyakatamo. Sasabihan na kiyakatamo, tuki ka, magpakagana ka, sumaup ka.
Pero nung yakabisa, alayang agawa. At ipong metong atula, buri kayo pong share, tinranslate kayo pong Kapampangan, yung title na A Winner's Creed. Nga na, nung isipan mo na masambut ka atin. Nung sabihan mong king sarili mong, emo agyo, emo pinagyo. Nung palagay mong alakang akarapat, alakapin arapat. Uling masala, ing tagumpena ning tao, magumpisa, kitang kayang kapagnasan manyambut. At yung pamisip na agyo ng lampasan, nanuman ing sumbagal. Daig manyambut kinlaban, aliwa naman parati detang masikan, o retang mabilis, nune detang taong susuko, at sasabihan dakin sarili na, agyuda, at atilang akarapat. O yan po sana yung realize na mo. Kung gusto mo lang, magagawa mo naman. Nung bisa ka mo, agyo mong magpakakayap. Nung bisa ka mo, agyo mo namang maging maganaka. Nung bisa ka mo, agyo mo namang magbayo. Nung bisa ka mo, agyo mo naman. Ingkutang, bisa kapin. Kasi nung yakabisa, eda na ka man apilit. Pero nung bisa ka, agawa mo, mas kitang imposible. O yan po yung paganaka na ning ginuke katamo. Betang opportunities miya biya kaya katamo, pwede talang tanggapan. Pero pwede tala rin i-reject. Ingkutang bisa kapen, gawan mo na mo. Amen. Talakad ko po. Pakamalam kong kapatad, kapamilataning kayang daya, ing kakatantala pagligtas, gewa na katang metong akayarian ding pariban midaon espiritual at sakripisyong katanggap-tanggap king Ginu. Bustan yung nga tamong manalangin, Ginu, dinan mo king kasal pantayanan at darapat mayap. Gino, dinan mo keng kasalpantayanan, adarapat mayap. O alang anggang pari, dininanimeng dake ingkerang balayan, kingkerang pangapari. Parati kaya sanang midaw na spiritual, a sakripisyong katanggap-tanggap kin Diyos, ipanalangin ni Keka o Gino. Gino, dinan mo keng kasalpantayanan, adarapat mayap. Ipagkalog mo Keka ni imbungan ng Kekang Espiritu, ganaka, kamulog at kapibabatan, ipanalangin ni Keka o Gino. Gino, dinan mo keng kasalpantayanan, adarapat mayap. Gino, pasalan nesa ning Kekang kasalpantayanan imbyemi. Apahayag ni sa iting kasalpantayanan king lugut at king sablang kararaptanan mi. Ipanalangin ni Keka o Gino. Gino, dinan mo keng kasalpantayanan, adarapat mayap. Magkapilit kaya sanang maging masawap king balang metong king nanumang oras, dinan mo kayong kapag malasakitan, king karelang kaligtasan, ipanalangin ni Keka o Gino. Gino, dinan mo keng kasalpantayanan, adarapat mayap. Ngini po at tamin sarita ang kapagnasan. O Ginong mayupayang tutu, papanatilan mo kaya sanang ligtas king pamikasala, banketa, din kaya king pamisip, amano, at dapat maging kalugod-lugod la kaya ka. Kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, kinweto sikluban, huling kayang kayapan, tinggap mi ay tinapel, ay ang pamigay ka, inape pumaring gabon. Mipuri Diyos kapilanman, ibigay lang kaya di na hindi ka matamo, di bekatan sa lang dapat at kapag sa ibigay lang
kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara pa ni Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanis aning Ginoo itindaon karinggamat mo. King ikapuri at kaligayan ing kayang lagyo. King kaya katamay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming biglalang, king kamatayan ning kaya kang anak, linupig mo ing kaya kaming kamatayan. King upayan iting sakramento, papanatilan mo keng mapamintu, king kaya kang kaburyan, ang kaking kamatayan. Lakwan miya sana iting yato, kambening kapanaligan at kapayapan. At dasan mi naman sana ing kalam ning kayang pamanyubling mebye. Iting anadban mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatilya kaya kayo. At kaya ka antemore. Iyat na yorem puso yo. Makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Mo kailangan ing kapuryan, apayabot mi kaya ka, uling iti makadragdag king kalam mo. Ing yampang ming kapasalamatan, kalam ya namang ibat kaya ka. King babya ming kapuryan kaya ka, ikami mo naman ing makinabang, at ikami mo rin ing susulong, king kaya kang grasya kapamilatanan ing kaya kang anak. Ulinita, kambering koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabe alantok ng babya kapuryan kaya ka, at ngaming kakanta. Diyos mayupaya, pinuy banwa, ating labwa, ite kaligaya, Hosana, Hosana, kikakatas-katasan, nuwanging darata, kilagyong Ginoo, nuwanging darata, kilagyong Ginoo, Hosana, Hosana, kikakatas-katasan, nuwanging darata, kilagyong Ginoo, nuwanging darata, kilagyong Ginoo. Tunay kapin banal o ika ing panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang luking pamaylas at kamatayan kinwa ng tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan kanan niya. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti iko ngan minum ko kaniti. Iting kalis yung kanakong daya ning bayu at alananggang tipa na mibubu para kay kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Kawakasan
mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng bebianing anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapining biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo. Ikamingan sanang mi sulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami hanting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban, mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at maninayang subling mi at di sablang meyango na pi. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Kaluluan mo kengan. Gawin mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban, kayabe ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, at di sablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya ka ba ni panahon puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banalay Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Damit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami Ginoo, king sablang barok. Malugod mong pagkalub, ing kapayapan king panahon mi ban, king kasopan ing kaya kang pakalulu, para hati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, emo sana babalik dandi kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pong bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiya at magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemore. Ipakitaan mi kakami at tamking kapayapan.
Kristo, ing kordero ning Dios, ang bilalako king kasalanan na ning yatu. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Ginu, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. O ipaming malugod,
king pamananggap mi kareting banal a misteryo, ding pangako ning alang kapupusan na biye, antabayanan mo kami king malugod mong saup king oras ning kamatayan mi. Ipagkalob mo ing magwagi ke sana karingkaya king kasalang, at idala mo na keman king alananggang kapayapan, king ligaya ning kaya kang kayarian. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayo. At keka antimorin. Manalangin tamo, o malugoda apo mamakalulu. Pisyag mo, kambening banala krus ingalang kupas alugod mo king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding panigapo at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal. Maglakbe king alawang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapan danmit mong kapasalamatan ingkalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti aga nakadasanay pangako daking binyag na ika mo kabud ing karelang luguran at suywan anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluan mo kami. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, midaw ne, umenak ing kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po. Diyos na ipanwatyato, akong mapamakalulu, king sa dapong kapalya.